Lus Riba Laura. Ela senti conosce grande nel teatro tabay inuting nada dokumentari ng vida ikiko ta ikos ng extraordinaryo ku ng ahasi. Pani tambi etavata un sorpresa in un momento ng masya emocionante pa mi Mirabel. Danki Roy, danki Chanel, boso tavata sa kuta germente persona ka entrevistami, tavata sinta mililanti, anto ta su pregunta ng pikante, ako ninitibia contesta sierto cos. Dege entrevista. Hip 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 hip! Hipper the beeper the beep! Hipper the beeper the beep! Masya danki, kasi hindi mo manerong bright.